Asante sana, mbarikiwe na Mungu. Umetenda kazi njema. Labda ana abantu bashobora kuba bavuye kwenye turere, labda kuna watu wametoka area zingine, bashobora kuba bavuye Kitengera, inawezekana kama wametoka Kitengera, bashobora kuba bavuye Rongai, bashobora kuwa bavuye Kasarani, ni pia wanaweza kuwa wanatoka Kasarani, Hango moja, bose buwaye muri twebwe, wote kama uko miongoni mwetu, turabiyegereje mu mwegere muzima, tunakaribisha na Mungu awabariki. Mana barezi. Dufite komite y'abateguye igiterane, tuko na wale wahusika wa mkutano bakoze ijoro n'amahoro ngo tubashobora kuri uyu munsi. Fanya usiku na mchana ndio kufika siku ya leo. Basabe namwe mu hasi. Pia tuombe waweze kuinuka tuweze kurudisha. Mubakomera amashi abagaciro. Mana barezi. Mungu awabariki. Mwakoze neza. Mmefanya vizuri. Niyo mpamvu turi uyu munsi. Ndio sababu tumeweza kufika siku ya leo. Reka dusabe umushumba, acha tumuombe mchungaji wakire abashumba n'abatumirwa mu nzego zose, hari abashitsi b'abatumirwa, abaririnzi ku biti byabo, abashe kubatwakirira bose kugira ngo tuze kongeraho ubundi mwanya. Acha mchungaji apite mbele aweze kupokea wageni wote. Pigia Mungu makofi.